Marapi. Iya punya kontrakan. Gugun, mangga Gugun. Majikan Nom Gugun. Masih bersama yang manis Singgah Putra. Bareng TNI Audio, RR Media Pro HD, tim Dengu. Masih menghibur masyarakat Tanjung Garut. Bapak Omi Ibu Heti sekeluarga. Bos sayur boyur, 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 bos kaya bos sayur boyur. Dirikan si anak dewa, terima kasih kegawa. Bos sayur buyut sayang, bos sayur buyut, 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 kagawat bos sayur buyut paling sayang, seluma bumi yang seni, bos sayur buyut kagumi. Bos sayur buyut, 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 bos
Mas, mari maju mas. Ini kadang-kadang sudah jam setengah 12. Atal yang punya okor